Daisy here and welcome back to my channel. So guys, we're here at Flambe Alley. Bago ni siya na kanandan diri sa kuan guys, Mandaue here in North Reclamation area. So it's called Flambe Alley and daghan siya kananan diri guys. Muna siya kanang food park bitaw siya. So yes, that's siya diri sa Maria High Street, basta tanawalan niyo guys, Nora siya sa Cafe Racer. We're going to try one of the best seller na burger here, which is the Mushroom House. I've heard sa Facebook na lami jud daw siya and na curious ko. So muna siya nag-ari na ko dire kay para ma-try sad na ko. So yes, tara, let's go. Nationalized for free of free. So you just have to take a selfie and post it on social media, and then after that throw your post here at the counter and claim 40 days. So muna siya guys, try din siya ninyo dali. And ilang product dali guys, kaya puro siya sa mushroom. Mushroom na burger. Diba? Healthy kayo. So nanamo order guys, nag-order din mi o kanilang squat jump. Cheeseburger na kung na siya guys, mushroom jud siya. Ang iya wala jud Thai meat, so pure din siya na mushroom. And yeah, mura na siya tag 59. There is a Mushroom House and napamig order guys, so naghuwat pa lang mi. Muna siya ang sprint fun run guys. regular. So ang inyong mga products kay ang mga names kayo sa man Nag-start mo with our first branch na mo is gym. Nasa gym. So mga fitness people ang kanang nagtaon ba. So mga squat jump, na low exercise. Kana fitness siya ko. Bagay man ni sa mga ganahan o mufit, di ba? Kay low calorie kayo siya, rich in soluble fiber. So nindot din ang mushroom. Number 1 ni siya na usa sa mga top vegetables na perfect para sa fitness goals ninyo. Nice siya no kay kung siya healthy good siya like, for those people na kanang health conscious inana bitaw. So you should visit here in Mushroom House. Nata sa Flambe Alley, Maria High Street, Owano Avenue, Mandaue. And by the way guys, they also have you can also order online. They have Grab, Food Panda, ano sa ganito? Maxim. So maka-order mo guys. Kung dili mo ganahan mo lakaw, okay, you know. Eco-friendly po ni siya. So inyong mga kuanta na guys, ilang mga Packaging is walay plastic. As much as possible, ang ginimay sa plastic. Healthy, eco-friendly. So unsa jud inyo ang best seller man diri sa mushroom? Sprint na mo, Sprint Burger, TLC Burger at 120 pesos. We also have combo meals. So, the mushroom burgers start at 49 pesos. Sa una sa Cebu na yung mga mushroom burgers, but as ang pinaka-barato na sa mga 300. Kay lisod bitaw ang kanang pag-create niya sa kuan sa product mo na. Okay. Pero, yun na. Starting at 49 pesos, healthy mushroom burger. Ang patty is mushroom-based good, no meat. So yeah, healthier, best siya sa mga eco-friendly, fitness buffs, o kanang ganahan og mga unique na pagkaon bitaw. Yeah. Aside from sa Flambe, sa Nami sa Jones, sa Talisay, and sa Inayawan. And incoming na atong Tambayan and Southscape, wow. Minglanilla. And hopefully soon, this year, nata sa Anju World Belmont 1. Nice. So, kuyog yapon ako ang RBS. Ay, Ian, Harley, and James. Gutom na daw? Wala ko. Ay, gutom na. Price kayo. Hang kayo dito. Ano man ay hot sauce? Ano may hot sauce lahat? Lagi day. Extra ba? Lagi day sir. Nakutangan din yung extra pa dyan. Ako ba siyang gi-open? Dito sa Tagam. Okay. Munyo ba? Philippine Ghost Reaper. Yan, kita ko lang nag-mushroom. Para grabe yung umami. So, I'm going to try their... Wako ka ba kung unsa ang name? Pero na siya egg and patty and cheese, and there's cucumber
and Full-feed mushroom. tomato. Ha? Ah, okay. Ay, hindi na siya full feet kay double man to ang full feet. Ay, di ba? One ramen. Fun run. Fun run, yeah. Muna siyang fun run. So, na siya yung egg. So, may egg. So, let's try it, guys. Go. Zoom mo mayo yung naos. Mama! Kung gukay ko nagkaon. How does it taste? It tastes good. It tastes good kay unique siya na dili siya, di ka ma-guilty bitaw. Makaon ka na, You know it's healthy. yeah. Thank you, James. You know, right? Sige, sige. Hindi lang yan ang kakain, no? Andito pa, oh. Andun pa. Andun pa. Ang dami. Mas nakain ka pa. So, ito sa may mong inspiration sa pagkuhan sa mushroom as your Actually, product. I'm just one of the co-founders, and my partners are my husband and my father-in-law. So my father-in-law, Sir Andrew Quiñones, kanang may siya mo invent bitaw mga products na kanang mga unique and all. And naghimo siya mushroom farm for fun kay katong serious siya about health and fitness na pa niya. Naghimo po siya gym. Ana niya, mura in line sa healthy lifestyle. Nagsige siya himo og mga plant-based na mga meals, mushroom-based na mga dishes, na iya may patilawon. Ya, lamigid kayo So, tanan. kanin yung mga mushroom sa farm yun niya, Sa sa farm father-in-law. niya. And then, ato sa mushroom burger, iya may gipatilaw, lamian yun. And that was around the same time na kami sa akong husband, nangita mig mga businesses na in line sa sustainability, so mga eco-friendly. Eh, sige mig tanaw og mga documentary bitaw na kanang usa sa major contributor sa climate change is kanang livestock farming, which is diba tungod sa mga cattle, sa mga ranching, and if ma-minimize lang yun ang meat consumption, dako na kayo siya impact. So, kaning mag-plant-based na mga alternatives, o dyan yung focusan. And daghan po mga mina-feedback na na-receive from customers na happy sila kay naanag yun in town, kanang healthy, bitaw, vegan, vegetarian na alternatives para sa ilang chosen diet. So, mao na siya. And ako, kami sa umban na kani content writing agency before among business, and we chose to focus ani kanang first time ni balik na ni divert ni og lain na pud na business. Bitaw kayo, pagkuhan ako kayo, ganun nag-food ka, na kuhan man kayo ka. Writing man gyud ako ang main ko anya. Ang ako na lang mga nakatunan sa previous business na about HR, legal, management, kanang mga strategic internal thingy sa business. Mao ra ako na-apply akong husband siya sa system, programming, and akong father-in-law siya sa product development, fabrication. So, kami sa Manila na May ang nag-process sa inyong pati, kamura sa Nami mga outkuan, suppliers sa buns and fresh na mga kuan, na mga ingredients para ang patties kami. Ang mushroom, signature mushroom house sauce, kami po dana. Nice. And ang hot sauce, napod ka. Mushroom hot sauce. So yes guys, manami there is a mushroom house. Grabe guys, nami kayo lang burger guys. So you should try it here. Na-address sila sa Bombay Alley. There is a Mariana High Street. Basta guys, i-search lang sila guys. They also have Facebook page. You can also like their page. That's mushroom. Basta mushroom. Ako na ibutan rin ang Facebook page. Yes. So I will end this vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also guys, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is @IamDaisy and my Facebook page is Daisy. And also, you can also follow me on TikTok but @IamDaisy. That's all guys. Thanks so much for watching. Bye!